o mashi radio okay mini ja oya logo wo hwe no jino afinele afihe kokro ni Shkomeko coming to you live from the heart of the city okay mini gamashi igbeji ni Tetteh be woni fe mo no wa pe ekun mene soha ni masoa na masoa atwa pe wono bemli bole kutu na pe wose afi be na pepepe alo afi tututu be na wo hwe fe e ba hwe wo hie o mashi radio okay mini coming to you live from the heart of the city okay mini gamashi mene on the 18th of March okay 2022 nyumo eye ebuawo oba she nu wo she Shkomeko okay won banye gbe no wo hemo femo awa tu kemba ni femo no Shkome eko ngbaji ni Tetteh sani shkwe mle nyuma enyo ken obanye gbe shin be etefiu no go fiteku akeko shinu akoji tomoni ken mle nyo nyekeke ami Shkomeko mle nyo ken nutumo ke ngona kana ke bale Shkomeko mashi radio okeja oya logo Leo bakweni oda meni wawo lo meni pian o wo ke ni fe mo na ba nyegbe no bakweni woda me but Gemino Jenny's Pizza. You buy a pizza from Jenny's Pizza at 50% discount. That's the Chempe promotion. You buy a pizza at half price from 12 to 6 p.m. every Monday and Thursday. But only to a chon akeshi why pizza? Aloko e pizza ka Jenny's Pizza. Ike mi neke bonja oshka mi pepepe. Afinege Chempe. Buabo, na fuel and we na fuel. Roko a pizza for waja me 50% discount. Daju Kedasu Kajengle nyuma ke enyo agbe mle panyo ige ka bon Joshka mi fe Jenny's Pizza ige Chempe wa twa Jenny's Pizza 0268 595 222. Yes, you are. Jenny's Pizza. You get 0268 0268 595 222. When you come pe alo bana me akuko photo runabout. Eji Dansoman Airport Accra Wager Junction White Cross Kokro na megbele bena Konongo Nji Kumase ni amle agbeni Aprade Junction Kumase no Trader Junction Kumase no off Obuasi Road ke Ekonkro na megbele Insutem Kumase Road no Jenny's Pizza Kemini Chempe Bejeme no Gemeno niji the gym bar and restaurant. The gym bar and restaurant. Ameke mini. Ubana olile keji etobo ni onye ekotomo gamashi emli. Ota oheko ni oya he ohe jomoye. Alo to ekuno na nyenyi nkpakpa ye. Ubanye ochi obenke the gym bar and restaurant. Ye Osikan Park no. Behind the Enterprise Insurance. Niji on the high street. Obanano kutumo jollof rice. Fried rice. Spring rolls, chicken wings, gizzard, fried yam and chicken. And all kinds of drinks at affordable price. Nanjele Jalawakra. Shkomeko Mashi Radio. Okay, mini coming to you live from the heart of the city. Okay, Gamashi. Be echenchon okay ni femo wa banyegbeno niji mastermind multimedia concept ni ewawo alo epian wo sen wo ni femo na banyegbeno if you're printing branding posters flyers ke eko kume banye otwale 0244 643 647
0244 643 647. Banyola le watu traffic light shishin. Ye Overton building ne un shishin. Tumana kayano. Mashi radio kemini ja oya logo. Gbeji ni Tettehh Lartey shikome ekon. Ngmene soha ni ma soha na ma soha oba kpeshin ye o machine no. Mo he mo fen mo awa tu ogotumo Mrs Ruby ayi. Dr. Imam Abdullah Sapo wa numo niji tukpa e manche. Ni gonti ajo shikomi kenklen. Odi enche o mamini. So to alo anyamanye. Now they are denku kenklen mo. Okay, mo banye de manye shanine. Ni se ochi e wo yue keko alo tinu wo yue ji the youth and drug. Wo kwe oblahin ke oblaye ashinhile. No wo kwe last week ni se ochi le. Me no watch no few wo ke drugs ni ji to fa gbohin ashinhile hu etohe. Na kama mashire you coming to live from the heart of the city wo ke mini gamashi. No wo ba machine bo hu ke oba logo. Pastor Jonathan Ebashe. Ye for na akpa. Wamigo. Njo Yesu wamigo. Ibahe wale kokra. Imanyelo ko mafe. Njo Yesu wamigo. Ibahe wale ko. Bejeme no wakani femo wabanyegbe no echenchon. Beji ni Tettehh Lartey. Ke Ghana month niji heritage month. Jeno pe. Sko oya mami. Mo beni oblaye ke oblaye. Ameji the future of the country. Alo ameji he wale ni hie man. Hia keda. Sanjini ya no e mami. Wo banye wachi wo tuike benke. Alo wo waji wachi wo tuike benke. Ni wo pan. Eja ke ni wo e mami nkometo le. Sanjie enye ni ehu he kehu. Shikome ko mashiredi wakemi ni jawo ya logo. Bejini Tettehh Lartey beni femo no ni many ya no. O satin. O esa momli, o tale womli. O blanchin lemli. Heni ubaya no o yaje. O gbe family. Wakemi ni many ya no bia no le general. Ye fona akpa. Akeke wo bak peshine ke yo machine no. Ge vient no fe fair for. Shikome ko mashi radio. Ke pe Pastor Derick Kembani femo no. Nakano Pastor Jonathan Kofi. Le hu e bak peshi fair for. O machine ko bak peshi no. Wo fear for na akpa. Jaka wo fear no fe no ke je wo 3 million. Shikome ko tinu ba yo eji. The youth and drugs. Ni se ochie wo yue oblahin ke oblaye a sajinyai sang wonye wo boti tufa gbohin ani ta flache wo ke to wala shin lehe. No wa kwa ke sho wa shejen lu. Be he wala wie mo no wo ke pianye da na eji make hay when the sun shines. Fio ibaye emu. Kashegbe kula. Jago be wale kono banya no koni ofe. No Yehowa nucho lenche. Beji wo he wale. Ni ibanye ifi no fiano ihan woni ifi 444 shikome ekun ba kwishi o machine. Chencho wakani fi wa banye gbe. Pastor Derick ke Pastor Jonathan Kofi ba sheshin. Fair for any more. Mashi radio wakemi ni jawo ya logo. And we are coming to you live from the heart of the city. Wakewo je gamashi emli. Won banye gbe no. No fe no nu ofio won fe ko akewo ba wo machine e machine. Ojugba. Nibi ni e ya no e toton. Won in our own capacity na kan blefo ba ke. Ni wo banye wo ka machine na kan wa boy wo modern wo machine. Wo shien many ba cha no hu amba ba cha no. Ke fair for. Shikome ko mashi radio. Ye pian wo se ni wo ke ni fe money e kan gbe. Ni fe mo eni mi chon e ke sandin papa e hien. Abanye gbe no da ne. E chencho tombe ni wie. Pastor Jonathan Kofi ke Pastor Derick amba sheshi. Sanene ngamo ko ya ni gonti
ajo ni ja tukpa man ke anya man ye kenkle mo ni ja na odi adenku ke Reverend Evans Johnson inye ko ba fita o ye ni fe mo no okay shani ne wo henye fe awa too Pastor Derick Nage office set ene wo fe eyen Pastor Jonathan we fe eyen wo fe eyen heritage man te won ye mo si wo ye conquer me o manye sanison ko be ni nchon yen we ma fe pa ni wo gba afi bi na e ba hwe wo yen hwe tole ko club em ni tole son you be o ke ni fe mo mbanye gbe no hwe Pastor Derick okay shani ne o habu oshwe no jekemba be good afternoon ye blefo good afternoon ni Tettehh Lartey nyumbo ajobo wo nga wo to ebolo ke wo kolo ife ke nyumbo ajo am fe amen Pastor Jonathan Kofi okay bien no we ba o atu oh dear blow na ke ngbe shani no yele salam aleikum mogona ale oshwe ke o eshu poto lele shi poto yo benomi wo yo naka shi boni ake o ba pe ko yo machine no dani wo abon woni fe mo shishin mi to nya ke shi wo fen wo mamli Ghana man wo fen wo fita ni fi o Ghana man do ke sande ko ba wo fita ni iyo emu shi before ni wo ke ni fe mo ba or me to what discuss no go feel that is our public opinion because one of it in the UM ke wo be mi e to fa ke wo ye mi hu e bon no Pastor Jonathan fuel prices ake fuel hikes insumo wo ba am deep because je wo nuchu money je politician je wo shi won wo sa ake won wo ba yue heku ake good citizens manyo kwakpa sana owie no ni ya no mam no Pastor Jonathan ko neke fuel price ne tenwene mini ji o take on it yes 1 minute koni wo woni wacha woni fame on honestly no ni manyima wie pe because wo be dani ma wie no ma kpafai ke ale no won wie ni blofo e ba menye ke ni efe to mo Jamestown British Accra yo no work pa wi twi am wo ke fe wo smo no ke brofo inter shi wo oba bo wo e modeni e ya lega shishi no mo ni ehia wa yo oba pa fa ni ko me wo to no ake ke fe brofo e ahunto fi o yo pa le fa wa o abo wo modeni wo fe no ni sa concerning fuel ni angono ke na kan ni bi no ma wi because it goes beyond beyond the control of effectivement unupa ni here ma because ke fuele lele anaye in short shishinjo ina wherever ni amegbla fuele ye very sure ke ashe okay ya man say na I feel le non blofo chole refining na kind to finish product ni money bani bahini ke bahile 1 cedi ni ashekete manse le price no ke alaji 1 cedi le crude le raw ni ishekete manse ni ikemba le we ke ni bi afota ike machines na efi ni ikemba ni ke 10 cedi obe hiwale ye no yo shukwen ye ipapa mi no ni sani wo feji ake neke tema oil refinery betwake where refinery ye bie she know inanu ake mene our former president Nkrumah ni bafena kan refinery ye imsane bi moji ake wonye wo ha me akase ni na invest ke wo refinery of oil em koni ka cha ye bie a refinery ye bie na ba he na ya ho mini ji wona agba as mambi keni wo yo na eni water je no ba gbe na ye just menile ni ye show ake menle no ni yo na ba nya fi ebele blew ebele melew e kan shi na kan shi no ni fe na ba nya fi because ke wo former president Nkrumah enye fe no ko ne keke machine be twa ke hi o fe mo na ba nya fi ni mambi a ya jo ame
because one like you draw okay oil. Former President Kufuor Beyamiye, as I discover oil, ni achimea womini amenuchumoji they will discover oil. Okay, oil but why can't we build mine one oil refineries neko? Koni one refinery ni any man be a adwam. Fe koni abacha be a jacket man say na me ba ho I mean it's not fair. Pastor Jonathan we no go get many wo. Wonye keji a refine or oil many one year one man ni bi ni ake refine Pastor Derick oil where to jeme ni to e machine fe no ku o fa na mi ji bon wo take ene ke oil hikes na ni ba ne papa Safo Jonathan wi ake ona ke woye nuchumo he machine ni ihe oyo ake ni bi komende ko le ehwe ni akeba fatai ni akeba wo nuchumo here no fio ni blofo chole upliftment ni ekole machines alo ekole 1 or 2 ko ni akeba fatai ebe mele omoto mo bene wie shi ke wo fanna ne ko ye here ihe oyo ake eba anye hi ke wo kweshika ni ake ya ni after ni one finishing product ni akemba manemi ni ebacho nyomo eha wono wo ni ni woni mene because of fuel wo no fia no fe basa ye mami no fia no increase mene ni mi bade na chone mini nta de hwe mo gidi ye chone ami de hwe mo kra no na ke it has become a problem na agbani so isani wo mango nupa ya mekwe ni to ni ditema oil refinery akweni ato nibi gbajiano to ngojogban bona fenike achamu ye biye anye akweni agbena ye biye ni ma wanya use ni anaise leka ka sheken yakemba fe ifata the increment of the price ne ani eto womambi ozo kema ba me ko neke fahi ke afagba afa neke ni bi afa ene akpafe na afa ene akpafe ne ke afa na ke wonuchu momine ni oye sure ke ya ma anuchu mo na machu number 2 agbene me ko me uni kamo to na ke ni bi ye ka ke ona jele mi ni oyo beni abaleje na kan yale o mo fe mo nuchu mo na akpa wo de bomoden ya nyuma agbo na yin fe mo letu mo fi an Kristo no fe lojugba ona sika fe tu mo ni eji an opportunity ko ni okeba na ohi a lutu no fiano mi ebe for ebe ngme no ni at the end of the day ke bo pin minke ona bi fe ba pin ona ni eba eji na agba sike Ghana kumo kote abloti amecha amu sika ngmene nyumo esizi mu yespone no ameyemu na me ba yusu fe mani chapo why minewo won gbe wo isini ko yu ake police yen ko yin oyu ake mene yu ojugba ko yu ake ni wonu pa ni what ekome wo menege wo gbe school na JSS nkele fe gbe na ekome water class kome nli ake ife ake lepo echa no fi o e angba MVTI fi o alo so fo gbako shimi inna ko de kama ngba eko ona ni mene te school mo ni wole ake bashi ona no water o ta flache ye hishiba mi wo yusu Jemo ni nyumoke ha wake ato ni biana ke wokola ke tema ye oil refinery Greater Accra Oil Refinery region sefen ataweko ni awo neke security forces ne a post me kome na me aka na recruit me more ke wo mi koni ekwa aka lutu alo something ni ma aya no keke see if this is not happening ni abasa hitas konklu ke fata ye mimpi ekwe fambi ba pi shibe obo we e levis tani ona o mi wie ke mfe futu ona keke man ya no ni bi ya no ni wona ke to mo beni aka ba wo fu ne no won kemoko na ke no ko ya no hale ni o hemo tax ni liake okwa woman of you ko bini e why it's as simple as ABC. Yo, beskube ko mashiwe do ke mini ja oya logo. Woni fe mono no woni ji many ya no. Je ogblanshin le mlimpe shin
no fan normally when you general ingbeji ni tetelate inke impanfui lo impanelist niji Derick Pastor Derick Arthur ke Pastor Jonathan Kofi ji men me oba pe ni fe mone no shani no wanga o mami niji Mrs Ruby ai eke hi everyone good afternoon o mami ele eke wo share cry they show mo cry e kasini wa denche imba ni o mami kasini mi pa bo fa ya mama ni neno mi ile yake eba yinu eko she tumobeni tema yo oil refinery. Let's get himpo. Let every region get one oil refinery. Ni awo meni taflache amejoma yojugba ni leloy. Ni ka chani nona baya manse. A refine majority ye bie. Koni ma ya joame. Ni mekuma wana nuchumo. Ni afio porter ye bie ne. Ye very sure ke kagbe na mekume ba na nuchumo ameba atu. At least Accra airport, Greater Accra airport, Tema airport, ni eyonu na Takrade airport. Me no wafe the same thing wo regions ni wo liake ke agbele ne keni ne they can amebanye ame hold ni bi kome ni ma ka fe ma ebanye jole ni bi pi ni abanya fe ni shishije honestly government e bomodin ejake Ashante me yo mo kwa ke be ma be ye bi nu ba fe ko e ba fe fe ona bi ni cho e ame fe heko she will want to challenge them market they can do more ni ke ni mo e fe dro money e kwa mechi ame ya me kan na ka megbe shi she money ba wan na ke bo e fe ne ya share politics e solo wo mu mi ya gen ni ngawo ni wo ke ha yo machine no ke ba hie kwa medwen na a push na ka ba fe cathedral ne ma fe wo fe be ya no na ka no ka ke ne hu machine no ko ba nye ya no if you want ke feel ba fita so for no e dani mangme pa we no ko about ni what dey show me na the politics ani ni jeme ni problem e yo akekeji ekole party e ba je nuchumo ko shishi ebe she ni afonshiki ni jeno ni party B ba any party A ke nuchumo shele we ya ni aje conclusion we felt to modern aje nuchumo shishi na ashin yegbete na agbe na aha oke oko oyingbe wo mami ojogba oba na ke nuchumo epi ye ni apu ona achishika wo mi ojogba shi anya agbe na ashin yegbete ni ne ke nuchumo na fe ke aka akefen wale fen wo nuchumo ko memi alo enyon mi oba na ke kweke bata be na mi ye oba nya wona nuchumo na yemu ke wona akra oba na tomo nyonma enyon lo nyonma yeten keje inkuma yi no keje be ne teke bata bia na ko be ne wo ye nuchumo wujin ni oblayin ko blaye pi ni agbe school na ana nuchumo a chon ne fe ma ke e ba ni ejo le fi abama okay yeah fair for you wo ye master ni shi wo ye mfen ejake wo ba ni wo ba yi politics shi ehia ake ni mambi papa eji wo kanu kunya no e mami wo egbe ni wo yo ni se ochi wo wonwe oti ni kenko ni ji oblahin ke oblaye ashin le papa ye ke han chofangboyin ni ji ashin lamo allo the connection between the youth and drugs ni wona ke shin chuchuku kake taflache kake wocheme etodan atodan niji akpeteshi dan allo ekole dankoni michon dan nokoni ke onu ibano na ko yen fe bo bisi basa shibia ne oblayin ko oblaye ne ba ke ona oblayi nunko allo oblayo ko ake etodan je akeshi eto woshian dan ne niji taflache nye ke kiami ake makage akpeteshi niji woshian dan papa na ke yompaye ke cho bo ade nyumo ke fio ni bi kome shi be pia wana ke shi chofan gboyin ni akolo ni ona ke gbomo ito down no ngmene o wa kwe ake shi la ni se o chie wo you about oblayin ke oblaye shi ngmene wa kwa ke wo ke chofan gboyin ba pete oblayin ke oblaye ke oblayin shi lehi no wa kwe no kan kle
want to how drugs affects the youth niji impact alo hegbe ni chofan gboyin na ye oblahin ke oblaye ano Pastor Derick atoko ejeme mi to manu o na we mo fi okoni Pastor Jonathan chano keke ni fi mo ni yo keke ehwe me ake na ke otine ni wo yu oye ehia ojogba ndenche ni tamobeni se ochile wo jenshin wo wi baba o keko oblayin ko oblaye ai ejake amameji ma wose amameji weku e wose amameji akucho mi ni wo yo ame wose shin ke oba kwe titiri ojogba menene ke oblayin ko obla lo blanta ine wo titiri no ni wo fiti o wo yike ne ke chofan gbohin ne ni tamobeni owie ake obana oblanu ni alo blayo ne dumo gota to edumo chineke no she wo anye wo to 3 hours alo ba anye wo to 4 hours Pastor Derick over the phone mi to ma acknowledge wo ma mi ni ina ge Pastor Jonathan e vo ngro wa dienche lele ye na agbadi enche ake obanyo ko oblanu alo oblayo ne ye potential ni edumo gbe ni o shi kenklen wanga wo ma mi ni Mrs Ruby ayi e ba fita wo he shikome kun won hele awa tu kemba ni fe mo no eji wo ma mi komeni enyo e ka oba pe oni mi chon ewo washin akeshin be fe be nu wa hye UK ni amle wo he ele wo be pro e fe ni wodumo e ba wo ni majole ti gbade enche Pastor Derick over no yes to mo be ni wo obana oblanu lo oblayo ne dumo gbe ya lo gota tuwe ni ewo to mo mleto enyo alo eten alo edwe ni echiye no ba bia ke ake no ko choki le lo shi do dumo le denche ni le denche ni je oni eto wo shin adan akpetese ne shin ajegbe akpe tramadol aklo ni bi ni mene po wo chofa blofo chofa ni ji is it benylin cough syrup in ju bi ane no ake futu wonu kono blanu yen no nege de fe ba ge ko le ORS ni ekole orange flavor de ke futu mi ola ko he no nu if you ma ge no ye yin boya oba wo fi 6 hours si amame nu ni ne na kan otie ni yo amecho mi ake bia ne ko nye sani o hayo ye sani o nanoko ewo lami o nanoko awo o dan ne fe bo ake obi ane sani o shigbe ma te ni o ya jen konklo mi ni ne ke ni bi ne e fite o blantai awose e ko le ngene bo fila ke onu ke ha o mi she na mo shikai mo ake wo ke onye beje malo chebe dem bo ba ye na jan wo ka ke ne ke ni ne agency bi ane no nye ko chebe don mini bo wo ba chon bi ko na bi be ni twa ge be gbe no je alo pa ni obon gbla mo obi ye ame ba cha na kan pa no so mi pa fai ake oblanta e ni ekon ni ke ba fita eje ake mene ko na o te ya no alo poje mo alo ni fe mo ko shishi no nana yen so bolo alo yen shito dan lo lamuji alo asa na bi mi ojogba le ko le ni ona ngo bo de fe mo ake ona so bolo ko wo mu aye ni manu eku e obana go ta ya no so wo ko alo ko na oba misbehave no ba bia ke because mene no fia no ni most of the youth yin ake ni bi mfuto mi ni e fite ame wose e fite gbomochoe e fite ame mi ni fe wo mene ya ni gbeli enwe bu agboi ne ko e je ni agbegbomoko alo lo moko ni egbo blanta e chine ke ni bi ne le won fatai because ke wo kwe the social effect atan health wise le hun eye wa wi wo makpa fa ke wo blanta e wonye wo yu wo ke je ne ke chofan bibi nai ni e ba ye bu awo jogba ndenche so na no ni mo manyama wi fi o ke ko wo chofan gboyin ni mene o blanta e ame ko efun ame no na me na le to mo shomo ndoko e eji na gba wulu wa ke ha ame ke ma ndenche yo lele no ta no wo ya ta odan well koni onunu ake inu aka ke ha me wo wa shi ni wa futu chofani ona mene e ba fe bo ake botaje no shi wo obana ke ogbo hina
ona ni noni wo yu ona je na amele well honestly enle no wo ba yu don she no ni wo ba yu eji ake blofo ko no kwake too much of everything is bad mini woni no so for you on enukuda cough mixture na ke nu efutu yeah serious. Wow. It's serious. Mene wana ato Pastor damo Jonathan. kono ni lewe futu mi. Je nu pe. Inu eko ye, inu sande ko ye ga. Ake neke sobolo na ake ja ni na shishine. Asuma ake weed na efutu ni. No we bi ane no. Oleni ni chake osofo bo chwa clerical ni. Oh beni ni bi ya lele kusungbo wo ama wona madam fio beno wana otoke yen no fe basabasa no clerical so just obake me yake ani bia na mi kenjepo madam so ne can drink ne ihe can you no paake Okay. because bia na people may abuse chofagie no yo and wo beno ko no obaka mi no ni yo pe no obaka amaji ake ke ofe no na afiye ona no na gensa ne ibanagbe Yo, Pastor Derick. Mi toma onto wale alo onto obi akeshi. Me teens age ni drug abuse ne nye infuse into ame. Bi ane ke uko ngbe ba mwe shojogba lo ko ngbe ba wo mi ojogba. Mi ngbe JHS na tomo 2003. Ni nakambia mi wogbi wo je school mi dan if you wake wo boteje lemi dan wo ba na ni bi shingmene even primary 6 po primary 5 mi konna the kind of phones na here ke the kind of lifestyle ni ame live o bana ke ameje amengle no yachon ni magbla wo dwemo ke ya noko no ake be pie technology ni wo yu o he ne ewa jeng ojogban shi ekuse fite ni baba o beni minje no wotu mantu alikoto pitinge ke ate julo ke police swemu ekomeni ehan dukos ehan no jomo po fi oba ke gbeken jibololo she mene at the age of 11 years 10 years teacher ke wo ke phone aba school wo assignment your phone no wa memo ye ni kase mo machine na kan no because of data ke ni bi na access to internet akan kase ni shi akan hingbe nkwa ni bi ne sa na ko wo ngmene den che movie na ko ni agma pg ke parental guidance ke plus 18 ke na kan ni bi it doesn't work anymore because beken mono feel like o chi hingbe ni ka ko ni bi na ko ye phone bo mo me po nyo ko so I believe akan bi an age wise say inye maka ke from this age shi ke o ko jogba ke gbekenye elepo nelepa no ingbe ye jogba ke chose mo papa gbeken ba jedin no ani male ke wa ke wo chose bi ye gbenu na mecho no ni ka medra ameka ja mengle no so age ko bebi aneni maka ke wo banye wo classify ya ke na kan age mi ni drug abuse eyemi wa because from 10 years even 9 years po can not cigarette mene eta na ekwa keke aglami mi ni yomi si wo you know ebe na kai so no lebe science ni no lebe research it na the end result of ni lefe she even the access to it product it's a problem It's a problem. because what you know what now the access to this Okay. she mene wo kuchi am what you say hon ne ken bi ne cigarette we down we toffee mene obana na nye toffee ken pashi ba fe wa gegbe ken ya toffee ni lenwe ke kwa se na na yi alonu ko e beno ana we ne short at the age of 10 years alo 11 years alo 9 years I believe ake isani wahani ma ibula lo monu pa me ma ya ne ken bibi na mi ko no wo ke secure oblanta le ke je na kan wo be wo seko ni wo ba ka ke wo ba nye wo shi wo chichi ye e dage meni ba kwe ma se ameji me na me fiti o America hi o
nakan Yeah. ake oblahin ke oblaye ameji wowo hewale alo ma hewale ni bia naka a chenuko global village but which means ni info you mona Eh. you mona ya no you ufane ya no before me eba wa wo to mo be no you ake tachalete phone Technology. eba wa wo phone ewa wo wa she efe more it costs more harm than good. Na ka no blofo eba wa wo she me won me cause more harm than good. Me no ameche amema global village. Imagine kaka village eta me no hihite. Wona me ba oba refer to moko mane develop she won wo fe wo ina kan. Be no ba fo here na kanabo. O get be ni nchon. What's the meaning of be no ko tumoke men yesh kana mba investor amekaka ba wo village ameka wo city akaya ameje. They should come again. Amebe ni nekra. So wo ba pa fine ke global village issue na punko en wo yu. Okay. Be Pastor Jonathan na ka onye do wa BNJ global village di Ghana. A chawo global village because of Beni wo fe wo hi. nakan O ba pa onupa afai. Beni o pa onupa afai o pa gbeken bi afai. nakan Wo ba pa me fa ka Beni wo fe wo here. E na wo ye gbekononi e sana ba na wo nakan. Won pa me fa wa this place is not a kote aklowaye ta me yo ten je me. ame yo jugban O be kuma ka ke aklowa be no ko e ko ne develop ko e ko ni e fe ko potent to mo man te allo how do I call the city? man Ya mami ona be o ya aklowa ke na kan ka ke aklowa ni ojibo allo you are a villager if you to ma jebo because o yin egbeleko ni wo mo ni wo yo ma mle wo yin egbeleje ne ko yin egbele mo ko nche o ma as a global village and allo a global wo hojo mi lolo mi pa fa wa be ko me ke o se ake achante me yu ake asitina pa no e ma wure free nakan tem njo baga me ye shin o shin le papa yan no yen ko o yinshile papa no na le so chin da mele o yin pa o yin no ake o shian po boy what je chose mo shishin shian mo fie mo chose shian odugba no kwa ke neke problems ne wonye wo fo mi lo shimoko ke mo ko ete igbami yo ejo fo nu e nye ko e ka shigbe ken gbeno ne ba chon ne ba da e a chon a gangster ona ni survival of the fittest no fie no ni sanefe ni e survivor na gbene e keje we chale mo ke ne ke da bibi ke abuse ke drugs ke na kan ni bi be no ba na ekotu ne ke yen ma no and the problem is coming from some of us ni wonye what tie gbe ken bi ake yeje no fio bia na schools poni wo ka me ya ake Montessori ayi mo school ni minte lele nche tashi JSS wo fe wo gbe JSS na ojogba aba hubo ona SS fi oni na nte if ake first school ni nte nche school egbe imi ahun ni mele nche shi school emi nke ya don because with the slightest mistake I meant me chon wake o gbagbe ona be ni chigme ni won gbe ni bi ai ka mi ne wo yi no abake jele mi won ya wo hin o angmegbe ke bi ai ni ame fe they should be abreast with technology ame ni afet mo British akrai wo ke wo wi po baba ni ameke technology afe ekome ewo ko tashin obie ba call phone ake daddy I want to do a homework je shani shagbe ne call ni make more sure ake you oba guide more ne fe no ni sanefe shi cheme ekome ke nyeme ekome amesumo hejolecho ona ni anye no ni sana ke agbe ka ke hale we no akwe po anke e ba ye lawi alo ye lawi ba gme ni no na wie awo to mi agbene ba bo town mo ke town le na ni agbene ke ye je no ba ko phone ke ye je no inka yo shan ko ni himi shan che papa nu pa fi oni e bole ake bi ba fe na ka she one time ko ni ete ma me fe ake she no ko e shan ame bole ake papa le ba shan amla she be ni papa le ba shan le hu ke ba no me e fi o
sound ko na menake baron chine ba ne shin ni wo e park ya gboena ni e boti twen benete e bi na ke mekuma bi na tashina ke CD wo mini e mitwa ke be na kan ne yanoni o na ke tafla che ganwe mo gbomo ewu echonla ona ne fe basa ni papa ne batino e ko ya ke mene bi alo mene bi to amelai ehu amojogba keje no se o mini hani gbom oba teshimanke oba shi obi ehia oba ya jano e ba tobo ahun e wo ko na shika alo ya tobo ahun no na shika no bi eyin e patan mini se na moyo mi okay o game sani wo be ko fante me abe ko ni Ghana eja ke Ghana je game pa no Ghana fante gan wo fe gbeme ko meji wo beni wo gan machine mo ko wo fante a machine wo ke chose mo ni yo gan momo e wo ke chose wo bi na yue wo isani papa ni blofo ma pa wo na atumo aklowa bi ni wo yin chile ko wo ke wo loska wo kan ha me je na me and they are referring to us as we are global villages won to wo gbeja no dugba moko ba tase ne ke bo ake aklowa nyojibo eto ko yin egbele ko efe bo ko yin egbele score atuni no neska ko all over how many mayi and they have control over us I mean ni ye wono ye wono ni isene no ata fa eni aha wone keke gbomo ko to sibe pa fa ike na ka ne biye naka Pastor Jonathan ipa ko ye no ko wi mo da bin shikobo mi to nke bu o fa ne ba no menele mi to nke bu no akolo no niji sane mi to ma biboji which percentage ka wo kwa oblahin ke oblaye quantity alo percentage abo enye ni ko kwa ke bo kwa amebote ne ke chofa gbon na em so far be ni inye ko ni makpa Ghana fe we nyema portion percentage ake neke il y a que what for research but with according majority of ke ma we are when ma chelake more than half allo much like a 50-50 allo much like a 40% of the youth because the fact that moko shali we does not mean ake mofiamo shinu wata many lina me shali o ke many lina me chuoni many chuoni fafi many are abusing drugs chika obote the community of many fear drugs eko obote okoba fe research ke chon show na gbe no man chala ke be 95% of them are more into chika o call Accra fe are young guys to more ni nyumodromo na amen boa me won modern una eko menchuni ni ngosofo tashine so far eyo sofo eyo kolebu una any opportunity ni tashin nyumodromo na hu he is a professional electrician je ko mi no je na kai shi nyumodromo na mi umi yo sofo eto mo mele yo sofo no there are guys ni amenchu more than 2-3 works aye ye komeni tafla che ye shiba mi amebo ko a to mo beni woton ake ekome bo ko a shi aleno e shiba mi ke moko mbo woto e it doesn't matter the percentage wani amenu shishi ake keja me ba pa na kan chofan gboyin selemo bia na ni wota mekume banye bomoden fenonu wo batashi wo fi oyi mekume banye kandenin fe beni wo fi o musician ko ni amechole that girl you na isene na adiscol beni ebony boy mimbo a story to it noni hani ebote into drugs can be ni enyani ke na 1 minute po esani ejofui yeshia ne ya ghetto ni eya ne yakọ I think somebody moko abuse le nli ake moko kele wanjo moko replenjo yani ni $1 hu ake ena moko kele awie ne wolenga ojogba ewo beni agbeona eba cho drug addict ni ke na 1 row a day kra ehejole kata beni moko dwen he ni amiwi ake moko ne kekra ne eboni dwe
lady ko ne keshko ete ko me ya ho krada na me a discover me ne ninka bo you on e fe fo kwakwa inwe ke ase ne ke movie ne Beast of No Nation Abraham Ata guy ni a hit ni nyumodromo na ni he's making waves all over the place. There was a time eke other guys in Jeshishi. She somewhere last 3 years in last 3 years in like one of the guys and I make the movie and ashkana ke ha me ake ha me ni Abraham Ata wanted a le sumone child school no it was a child school no ne ka gbe na blochie she a other colleague le no le e na lo jogba in Bramfo na edumo kokoma ekenwele yele. She according to research according to research now fiake a manager ni no me here by then leni eto inajian jogba jemen you okay back some of the people ni wona kaji nyumo efe dromo ni wo ba benke ko mani wo wa me amenya me wa me e ba wa on la ka bo sofo yele ye konkoma yes yele konkoma ka play fene na asma e manager ye no na ba yi fio ngbeke na le no le liake e ka chele winjo nle no ni potede cafe and bia na wala fe basa e been to drugs but management ni nye ni ame directly event info na ke ekwani I didn't get my facts right she hene yo ni to yele ona keshini after na gbe movie na ina management no management dey money sani if make sure akeshi over take the talent or the character in the right accordance. No most of the time say what blaming artist chon she will blame on money niji leader ni here no I'm not blaming the artist me US and the can she no ake okay ke wo me mai ona wo me bi ahi wo me mani square and wo kura me ni wo kura mo dugba amena gbe ba fe wo fo ni inka ke eko e ba shele alo ishele shi ale no ene yin na to yele ni mokone na shikada na to yele ne is a very easy akaba influence konkoma naka anukwali you where Daniel Owacha Pastor Derick member of Shlau she Mrs. Ruby Aike thank you ni the topic is very huge and it need a lot of education. Tramadol is a very tramadol is a very strong painkiller which is given to patients. People shouldn't take it with prescribed. Okay, people shouldn't take which means prescribed kubu you shouldn't go for it. The side effect is even the side effect banyepo egbebo pofe ekole you've gone for prescription. Kaji ole no akọ ibanye nimi ekole egbebo impa ani wani mama Ruby anu shiake be kuma onake ameko ni side effect na ke ba gbele side effect mo now e ya high egbele ba base min she bia na men ko because no na mba na bia na e wo na meko in ko trauma da oda there was no me incho for me bamowa ni afaneke ibanye mmobo ahun so at a point a painkiller bibi efeotomo kokko sanu copy da ni inye na kai because no effect here o kidney here no so chemical mako tramadol so pharmacist ko ni benke no me ame seize me from buying or buy with prescription. She no need fear me take back my hospital ni doctor can in all in hami and it's a nice drug. Ona she ke oko ni bi une ha na efiobo she ame angmale ke na kan drag angmale keke it angmale for mokoni e chomo pains me wa no enyo eba ease of pain session eba pain session wa she na boy oye wale no ko efiebo okay boy okola ke onchofi ngbabu no toko o so ke mfutu rash ni rashe ni bi ni akpoto dani ana rashe energy drinking no so ko painkiller o inle ko ke energy drink fita painkiller inle no ni poten na menta wa me na no so for you ake nkwa tv be ko ni
mo guy if yake enu tramonji neke chofanji ne ko nete high ne police station ye compound there no ne ya pete dade ko se if yake ntwele na me ko dade na mom na ke ya anwe ya pete dade ko se ni no ko tume dodge police fu efe ejomojino dodge ni chwake pasa shi ne ku agbo na shi ele ake amole ona is very bad but a chon wake na kan ni bi enu opoto call odwemo fite dwomo ehwe no ba yiseke ake eji odwomo ye bude nche ono na eji odwomo ye ono no police ni odwomo ye ono a go dodgele o wo se o kon na gota o ba wu o ba dwani nso e wo je oyin epata oyin epata wo oblayin won pafai nyumodromo na ye o wa ni neko ni bagbe wono ewo won na kan ni bi si won ta wo ka ba ke wala ye Kristo min wala ye chosemu papa min ke oyemi eminje wa si kofo yakoba jemi fio nyumo ba no jemi ni wo se amete me komeni amebo to bia ne ameba dumo heko ni fehe ni wota Pastor Jonathan info na Mrs. Rubia ike sanine ni wo treat eji sanikoni ta echuina wa ni kwa wakenje yuki she ton no ni egman fen wo read ko ni mana keshin anukwale ike the side effects even can kill. Youth should know what they are doing to their body. Okay, they can get heart problems, headache, sleepless nerves problems. That about 70% are doing it in Ghana. Again, when we talk about drug, it is not only tramadol, but hash, cocaine, ecstasy, and more. But these youths should ask themselves where rehabs, which means rehabilitation centers ni yo eje akashi sekelo epe ajen she kole ke o chon kole tafla che o shele o wi alo nu odan ni o to ni kole oyu o he kejemi e why ani o ya rehab o he ni Africa alo Ghana mamune what taking na Ghana very serious yage wa institutions lenche. We don't even pay regular attention to our services. Lokaji ke Africa alo Ghana mamune oblayin ke amehi oblayin ka oblaye amekame woneke nuchumone mini abe rehab centers keneken mini ewan no ehia wa ake wo ba yue koni fio what you were keje nekene pastor Derick mi toni o ke fio acho Pastor Jonathan no koni few ni ke ba fita eji ake ke won wi about onukpa ike wo hie nyie mo ke gbe na me hani won gba fe ma ke jino ko ne sane wonye wo ngba ya ojogba because mene wo ye gamashi ni ke oti wo gamashi e ting ke ni oblayin ko oblayin e tra ojogba ni na abu aye ke haneke chofan gboyin ne aswemo alo akolomo ka numo ke ni bi obana ke onupa ni eyetomo 45 years alo ko le 50 years moko unte mase le we yen wi ni ake tramadol futu rashe mi ni mehin moko unte ko no le we yen wi tofie alo ko le wi tiye ni ke okwe the age difference moko ye 10 moko ye 15 years moko ye 22 years lo nupa one ye 55 years alo 45 years e ken ke gbe ken bi ne trash ni anu ne ke tofan gboyin ne we fi otumonoko ni ayakucho mi mbo nshi onupa nye bo gbe ke pa onupa nye ni e kan gbe ke hin because beni onupa eje bibi ele unye se ni aje na kan gbe no we fi otumonoko ni ayakucho mi shi authority ko josemo jogba ko be na kan akutu em ni no wo ba pa fai ake wo che me nka yo be ni ingbeje chesa na efi ma ke mba jele mi pa ko e iye ya je akutu ko mi na ma area mi gbe ni sumo ni ma cha akutu em gbe she one day papa ko chu mi de ke ma ke ya ewi aba hale ni se jowo mi e na hon wi eye nka oblanu ko npe
ni le hu efi oweku eko no le na mi e sika yende de ke ma ke ya ke mo ni tumi ake le ye sika yende sika ele de tumi ke babi ene ko ehi an ke le fen ye gone up to now e jendu mo ke mi ya insure na po de nche mi segbe because if you me to mo ke le pe no de ba fe mi enso mo be edu no ko ewo mi e fe mbo si e na ke le de nche ni eyan le e wo mi ne wo po de ni mi ba ma chele si atumi ni ba ma hewi e wo mi fu ke je sure na ke batabi and anytime I see him I just give thanks to God for his life in danyu mo ke hale ni up to now a respect of me ake so for if ni ke mi ba pe ye if yan ni ke nyu ma jole wa ye if yan yo so I believe ake ne ke onupa ke gbe ke snamo ye wi to shinke to fan gboyin ashitra mo mi esa ke wo ko ojogba ke bo onupa po ofe po no bi aloyin mi bibi o mba mi bo le kai wo le fui eta ke sita mo no ta kaga ke no ofite o wa le ta lo no she no ko papanya jo mi aba e wo bo ba ko blayin bibi ye hu na mo ameke aba ke wo fe na kan wo se ko e bo che alobo ni e oni ba fe mo bo because money ba akwebu ele no fiti ole ayekpe money it's very serious ye many flick your pay yes serious shika na ka wala efite no o boba gbo alaka bo wi an opene no yin npata no na ka o ya no to me ya mo ko ni yin kashin ba yekpe money onupa gbonyojibo ko fe na ko onupa gbonyojibo ko gbo ya gbo gbele ko ni obla yin ni ehwewo won yin si ojogba ni wo ma wo dumoshi ni wo wa ocheme ni amebo bla ojogba na mewa wo ko ni wo wa me so nyo oke wi otu moko bibio ne ya wi ababu je chon mo chon le ka bibo aka chun otu le so chon le eja ke moni ya ne ya he oda ne one day ba kweno ni yo etumo onupa ni da ne achu mi cigarette ahun one day ni papa na aka achu cigarette ni lewe ya ha nli akole amaugas ya ha le won ya ke je menese ke achu mi cigarette ko wen nke la ke iya konino ne yo efemi koni abilesani oke achawo etumo papa le jokoni abachu ni efi otumo o se legbe hun because le ishina na wo sure ye wa oke je potumo ba inu ani am tumo abote otumo akosh kabini ba wo fe obeje because o se legbe ye o se che un gbe ya ke ko pa na bo e o mi ihe dada cigarette ne ke toska ke king size ke embassy ke na o wo ye ahun shi ni numu na sa ke neke ike kwe ke je menese o skwe ni tashine ni kwenu oba bi ene ke wo je bi embassy toska ne bi na 55 king size ke na kan ni bi efe bi na napo ekweche skwe be ne nchichi efe wo la asun because moko tumi ni ya he noko ne hin ona won wo fatai okay won wo fatai no he ni no le ake hin keje ofe noko ne hin no bi Mbappe opa okay o agbene mi ne won megbe ke bi agbena me na no ne sa na me ba na ni no so fo ye eyan wa gan ka twaku na tashin kefe won pa fai ekweni me na wo yin do wo yu ojugba se won pa fai san ni wo yu onupa ya wo gbe ke bi ara se fi otumo mo ko se boko gbe bi ana wonye wo inga ko awie no go wo you boji na mo kela kan ni bi ye shi Pastor Jonathan info na e mi akeshi onupa ebu shi nakan suban e ye wo gandangbe asatin wa ake gbe ke ebu onupa ejeheko ejeheko la kokra be ni lasunbe la su kokra be ni labeshi info na ajeheko abanya sana ni ken wonye wo jeheko nu wo ba shebie wo ba nye wo jebie nu wo sheheko okay info na ufane wa kakemi wo chekoni kwa okajo UK ni amle achole ni ahenila ni ahenila ke oti Facebook e form group ko Facebook ni achole akeshin gadangbe business opportunity eke ekwo wa shimonwe pa ofai wa koni woni bi efen wo ka bagan mi eja ke blefun ye wono eja ke kaji wiemo ba laje je mokome menyo wiemo ni hani wiemo laje o shimonwe
a job any a you or we more ni we more large yo ni mi we bia na a follower a kwawo ni fe mo no ni ha comment kuma we ke fio fight pamo fio koni wonye wo you wo he ke je blefu ami sin bia na fetu blefu agi no ni he o no wo ba qualify nakake e ke tu fio nyuma job o wa ba down wo ba motion ye gam yo jogban o da ke sani minta ni hu anake actually ni ahini la ni nyuma jole wa ake ewu woto no eja ke je mo fe mo ni na mo ko ni ke igba fa e ba na ne chonle wo main program en wo fi yo mini ya no won ta wo chon odo nu won yue ga ke other languages ba wa won ni won information any work ba I GOT because mineke fantenyo jimi ona she won me and won here ni wo yue gan eja ke gan yo ni gan yo pe be fante egbo gan yo jimi bia ne she wo ko yue an ba na ke blofo ba mi fante ba mi o ba pa ni fire ke fio we wo ba nye won ta o message ko ni wo ke meshi wo ba nye wo you wo ye blofo e shi fio ona koni wo hani ga machine ke ga oblayin ke oblaye ke wo mami me ke wo papa mepo ke ba fe possible message ni won ta wo ha message adumoshi ka message adumoshi ni ganwe no gamba we no fe no wo you ona won pa ni fai fio si fio tamona kanu age fio ni mini adi donc pe ogbe to yi Pastor Jonathan mi to ma bi alo won to wole akeshi meniji su ikome ni chon to fan gboyin asin le oblaye agbeno like symptoms alo mi chon signs of drug to fan gboyin use mo mi chon the signs of drug in oblaye like signs ekole effect okay ekole moko e kochu fa gbonyo e na ke eye ni sekole oni ele je na kan ye oni moko kochu fa e na ke si e bo modern sekole modern bon no bo e limit nyumo e bo no fe no ke egbe na kan no e ke han wo egbe be ni wo wa use le na kan ni mini no mi to ma bia keshi meniji the signs of alomichon sui come ni kebo ko kocho fa wa na ye mi ye oblahin ka oblaye ekomen wo yue here o dan o shen heko no ba na ko wa lefite o mokoni efi on na kan enye hie fine onyo hie odugba ni bulepo aboy nakai ona shinu wota ta flache inka ke wo yeshika baba o yeshia ekwe wole wo tra hie ko na ekwe 20 cedi alo 50 cedi shi hisamu nyumodromo na ke nyumogbe ehimo na hisamu poni gbomo ba hie ha bulepo boy shika okechofan o twana ka nchofan ke sho ime no alo ke wo gbomo chomi noni kwen atale fefo ni kwen ko na no wuo ebani mokopa na bono ake owula na buo onyo dressing aka inle ake chofan angma no kwa ke ko o chofan onyo dress ojugba she there is no way ko owuopo no tale ye fine beni je ba na owo emuji na ke yo aye sai baba o ka okotofan ono efemoko ewo ke mofia mo yu opoepoe o yu basabasa nika oye area me no yu basabasa alo yu opoepoe wo se ke no ko yihia bo moko nye wabo eja ka obu mo ona beni nchon hani like ono etumo bo tamofia mo no obu moko o ke abuhu ayu sande eja ke mofia mo ni ba fi okele ba no ebo jibo nakai shobana ke ojono ye chichi sa sumo be chichi kra aye so many of the signs onyo bu achikana in UTV program koni amefe man koni onake ikanu me judiciary ame computer say le yen ame inliake network alonoko she le yen me judiciary she neke ya wo drugs mi e wo eni bi ke shiapo ne ma
hon be ye twe me e marry she ke ye je me on to ke ayeje to ma kwa TV no be no bana no e start ko leke nyo remote no be TV agbo e ke le check your wifi ka TV nft nke repairs ke TV ete ba ke we ne e je no be no bana e face cylinder no ko ke wo kete e ba e hu atumi ni bi fe mo she afetai ni ke bo yo na ye prison in liake na ke crime check bi ne ame apel no ko na me JLNGO ne tashi ne fo ne pe ngafai because e ke ya wo chofan gbonyo fe mo na ke chofan gbonyo fe mo one of the signs dia ke e hani po ona onyo chon wula onyen obo bla onyen odo koko ba bote glami onyo bote glami oba nyo fe jolly e ja ke bo blan le if you have more responsibilities te match legament blan ojogba e ke responsibilities here she girlfriend boyfriend responsibilities be me na kan e wa ko ba nyo fe girlfriend boyfriend so nyo bo bla ye gblan shi le mi okay e chion Boma de sa anyonyan e ke Yehowa chaten alo e ke Yehowa chakma e flomi e ja ke onyen ofe drugs no nanuma anyonya ojogba ona beni chon ke nibi kome ke nine enye hani oji nu alo yo ni you are resolute like op machine to mo machine radio yo ne onyo machine da no chon logo da ne onye sanjin da no nye ona police sanjin da no nye court da no nye because no ya get to know ba police ba mo ona ni wo ya get to ne nko so fuke o jebi enga melection ayi ye so akebe no ba pa e ba nga enga ye o machine no da ne ba ahia ni eke ya wo chofami wo ke ejebi e ake ngase enga ji chofa wulu ni ye wo akekele ba ko mi mena ka chofa ko ona wo bet de kan for nibi kome ni nyumo duomo na ke awo sofo papa osofo alo mi po na wo mo koni ke ewo chofami odugba mene ekwe mene pako eke ebote chofami wo ko e wo se enyo hano shi onyo shi because that na chofan yo mi papa ko no asole ale ile ake machela ake mbinu alo inso monyo alo papa ko Mr. Tettehh nche osofo no wote cardio no wasole wanle no me eda eye Mr. Tettehh bana ke ina 60 plus be bana early 60s ni the last time ni nale mi ho park no ni ebole yake machoje shibeni te yen wiye abeku na yen gini se ye a right nke o ne bo enso mo ba ye wo inwi shima wi at the right time e church on the babe wale she need the hospital na scan le amenake chofon gbonyo ene nu ewo asuma wi ene dwene nu ewo echulo etui efe bui Pastor Jonathan info na Mrs. Ruby ayike maybe because it on what fe factual and qualifying eja ke enu wo share sani memeni je wo se enu wonba onye wo wila me to enu ni bi ba ke shi sani enu gba maybe maybe ni happy that was last year pastor. Was it last year morning ke bo yo ni wo sole wo hala ta nyumo dromo ni by no ewo egbo because no me ejo ne ba gbo ni ke bo yo ne mo ye heni wo fi oso mo ye e ba so mo every Sunday ni ke bo yo ke Mrs. Ruby ba sumo wo ke mo ba so mo wo ke mo ba o machine no ko ni le die nche e ba yo da se e bie you chitmo na kan no maybe check mo baba ona ke no mi Yesu yesa ni kwa ke no mi no so fo ba mi minta ma yue no chiyin epa no Yesu yue no kwa ke mo ni be wale kata be ne ba na ke be wale ina hi la chamo ona odo ni aha wo datre foi shikata be no obanda ke ogbomocho efebo fanye ona chamo kokoko moni shele owi alo moni ebote chofan gboyin ami kata be ni lede nche bata shini eke ebo
nga wo ne ni wo bata o machine no wo ke ha ne ba boto ne ba na ke keneka yu ole be ni chon je na kan ni mi ta wa mo ni moko ba wale e ba himi nkata na no. Okay, Pastor Derick, wonye wo fe woni fe mo fen alo wonye wo hishi ni wo ba ka wa je nu ncho ka jemi ke okwe Psalm 1 kemba ke don't sit in the council of ofan Psalm Anjolo ke stamp da we ofan nke Psalms. Okay. Don't sit in the council of wicked men ke mockers e ke sinners fe fitai wanyo ta awiyelo atin ni ekoleje awiyeli okasio wanyo hi many amengmo many wa fi Bible students wo sani e ka ke don't sit eke shofane wanyo obami ojugba eke blessed ajo monitor. Okay, oko small job lo ta lo mo ya taje e ka ke ka taje jeme ka ta ni bi enyu akọ ajo monitor jen impa onye ganiona yo wa job wa lala wolu icho kome minjani ji ekome eke ajo meni bo me fonjin angawoto ajo meni bo me fonjin anga ojo mo ni yo me je akenyu mo ba jenwe ni e ba chon nu aso inte se ojo mo ni yo mi je ake oko ewo no ni ba ni agbene at the end of the day ba wala ba fe basa poto no jijo mo ni water mi mene ni wo ba pe shi o machine no ni what dress it fine ni mi ba ne mami ko ke ni sheshi na na jina oblanu ne ina ko le dan ni nje fa e wo so nje ke still na ko bodan ni we enchomi aka na mi da shi iye fine kaji ken ba mba petoshi ni ima stuff e ko eje o ko be no nyi ba yo mi shi danu o ba bia nyumo domo ni wo bo manga na gbonyo to e wa jowo no wo ke ba da impa ni ameke eshafe loy ebo ajo meni ke eshafe loy ebo ni won yu ake yin meni fio na kan eshafe loy ni o ko ka me ebo ojo mo ni yo mi jake otomo ame da be fen be chinse ba tomo na no ko na kan humbo chinna no nye tomo chinse tomo na no chon ake chinse na no na gba abuna ona e wono ke we shall lo yen you ko kwena yen you end up becoming one of the bagbena ni nakan. Pastor Jonathan info na jake mi info we mo no. I know so far you are being specific on one thing we ona ke in colleague no majority of guys and work agency colleague no we ni na ke fiti amewa ke mi male osofo banye e confirm shi kama bi ye bo jeme no and we din chofa gbonyo ne nya fiti omo ya allo bia na no cho alternative tumo inankwen nyeba ni work papa na abasco next week makale finding ke la ba bia beka no lupa osofo lele ko ni le de nche ba wie no ni enaye wi shele mom e ke na te hospital na scan le amekela ke etui efe bui ni honestly yin no kamo e bashin no me feel like egbo ni ko osofo ke ni metui no ni wo sole wa hale ni ke bo yo Sunday Thursday nye mena Friday nye so wo fe yin ape and nyemo mi po be fan she yin ke joshin ake ba so mo twen na mini na ya mi we pa eke yake ni ye minjeshi ina ke wa mi no na shani nane ni minjeshi makpa ona ke ta shin ne ba pa sheke ehun bagbo asafo chichi kona wale fio nga wo fio solemo fio in le papa ko won ko set le ne eshin amete ameke e ba ke me aka ameke o mena wale 6 months mena wale 3 months e ba be ko be etu ake ni ko jemi egblamo she got jemi ko ya woni ne ko ni shishi ni minji na kanini e oh no osofo ye ojen nyumo ajanwen ne baba osofo ye jen onupai ni amiyin kashi bekume shin onupai ne ba bobo ngake ni ne ba gbebo bekume ni wo ba o machine no ni ne wulu ni ke oke radio fe onyanyo no fe akọ ba bo machine de ke mini programme ali so ba ko wuko ye mi ne ba wabo
ejake osofo batabia ne ewie papa o no ne kan ne ke ajo meni bo meni wo manga gbonyotwe ajo meni fe ne ke ajo meni fe ne ke ono jamimpe ba ajo bo si ojo mo ba cha no keji okoye bo ne ke ni jine ni wocho ni ji wulu ne ni banye emo mi ne sustainable kokoye ba wa mehye be ojo mo be nano Inaba na agbeda. nakai Pastor Derick. Pastor Jonathan, you know, minto ukenoko achona. She minto mabib noko. I can train up a child in the way he should go, and when he is old, he or she will not depart from it. If you don't relate to, you can be money too. No need pastor. If you get mo beni wie ke bami ye tengbe hekoe. Ake be pie obaya ne ken chofa gbohin ashita moye ne alo a hwe moye ne no baya jeme onupa ke gbeke ni ji ebitu penfonu tashini bene hien ko ebitu penfonu ohun hien ko ni aba olu icho ni di nyonma enyo ke enyo minja ni gi pa ke wa ke twosem obile ye gbenu ni echo bona fe ni ke di eda eka je na kan gbele no cho ake ke je gbini gbeke hien ba bo infamo ni eba na ke ene na fe oyenko chomi esani bo follow okay la ke amenfe ne mum shi je ni papani anu dan yakutu emi ni woyo shi kanu dan ejake ene na fi omo a selewi yakutu na mi ake chofan futu nibi ni eni nke ke nini anu nui no echon ake ni afe wo be ni papani chomo legbe papa ke icho awo nyumo jamomli ke akutu amalo nye shia Muslim ni yo jemalo Islamic religion ke icho awomi ke Christopher ya shia ke icho awo nyumo jamomli nene le ake jelemi anye jelemi keke ni ye edalemi obana ke eke meko me jeno ya kutu emi mo so bana ke stote baba amenyo amete doji chose moni male ko wa ke wo chose wo biye bona fini ke jamedra ameka jenaka ni twago we sanu wo tun amegbe papa ejago egbe ko meye ni ejaye egbe ma de sayin ta ke male no ke wo si ena gbe wo mene ko blanu yen benili ni eken futu enibi alo enye tramadol ni eklo ni ekole enye wole blocks ejo blocks enumu efila ke mene pa mi eseye wale fe mo fiamo e ba nye yi chepo si kai mo ke ena gbe doji saniye ena gbe gbele ni eke mo ya pata mo mi e wo ke mene ko bilene ni naka fe ke ase na pe ni naka ne ke enumu yo benu ana e fefe mo ni poni chon le fe mo Nakai. Pastor Derick Athoke, Pastor Jonathan Kofi. Waka wani femo wawabe. Si minto wakwe noko dani wake ni femo abanagbe. Next week niji meno chiwa wachano. Minto male noko Mrs. Rubia ike there are two types of drug users. Ike recreational users and addicts. Ike recreational are people who does it for relaxing and again recreational people are those who does it for relaxing. Ni addict ji many amefiole da keda. So between the two, is there any good in it? To bene blame ke oko noko tumo we I'm on the we because if familiar with the word I other drugs. She call we I am medicinal benefits. Onani chofine ni yomi ni enyon ewa agbomochoe. She to mobeni work kaji o di phone se ake phone ehin e wo mean this na kai no ona ke wo jensu wo yenu kwa ke ni phone ba wona ake ni gbonyoni she beni work be ona efe gbomoisha than the good. You can be recreational. Be moko ye ne enu oda. She enu ke yoni. Okay. Moko ye ne enu oda. She enu ni ba to. Iye mi anwe wo cheme wo papa mo nu pa e. Iye mi anwe ke se na dan ba nu po e. Ewe lazy chair ma she beje enka. She won we more on menika menu e be kuma influence obo no fi oni bi gbohin. Okay. Onani esa ni oba fe be kuma ke
dan otwa credit a showing be no nakan ona ni onu dan nakan be kuma ko yue obanyo dumoshikra no jamuko ke jechale na ke ba ke o jamene o ba ke oleko so why me no was no fe nakan ona tumobe no so for you je wi epe je dan ape ni biye ni wo futuo Mr. Jonathan ni biye ni wo futuo il ofale shiba BF be yo neke ni ne topic ne san wo kolojuba drugs eji nokoni asani wo kojuba hene ekeba wo recreational and ni san wo strike difference iwo ke nyuma so mo no chi wo wa cha no BF be wo mi to ni ko na gbe we mo afita no no o me na gbe we mo le we are charging the youth okay beni me dan ma wi beni wo trash e be some of them are better than us e ke ame wu ame ojogba ke machine gan ba machine ame shin ba machine ni ame banya me fe more than what we are doing minga medenche insuiti pai anti Joycelyn you wa jole ke anti abio medenche mami okay you wa jo ame fe ken so mo bi fe okay Pastor Derick me don't know you feel about kechono ni wo mami ni ji Mrs. Ruby ayu ke recreational and addict me to o you feel ke ko ni mena o chike wo ba wa kwa beni ni ji chofa gboyin igba wona ke han mano ya e wo me to you no ko feel ke ko Mrs. Ruby ayu we mo ko ni okay kema you feel ke kono ni wo mami ayu ya lo ebi ye ke wo kostro to enyo chofan den cheke okwe egbe ojogba drug abuse chofan ni ake ayusu le boni isana use le e afio abuse to mo be ni wo ye child abuse na kanu chofan je ni gbonyoni ese na moye ni ndojuno ni recreation abiye no ese na mo na mena okay shi addict bi emeni eba fe tomo ke amena amenya me wonoko amefi be ameba chonyon ke ha tofan e wono ni tofan ba ke la ke fi en refio nakai e wo start to enyo yemi because recreation bi amena akencha me shi addict bi mena me ba chomo nyon mo ya tofan mo fite ya me e da keke akeko enyo e ko ipa ke pawo nakai e wo ndo just start to eni yo enyo thing le sane wo kwe le ojogba ni makpa fa enwa ke we mo feel ni ke ba fita eji ngbe amenegba amena na kan tofan eye wo pharmacy se we sanagbe ne wo ma onupa wo ngba ya jen drugstore se chemical shop se sane wo ngba ya jen because ame kamete ahon me na gabi ana me po ame yi ojala wa fe ame yi ojala fe me ni ba yo para ke chloroquine ke ni biye e wo sanu wo ko je mele woni ke onye prescription e alo agma ko wolo ahon ko bo ake ya no ai chofane e sa ke ka me ba anya wa me fe na me ko wa me se no ma me be ko san CID for these guys are me na me a check ko na me na ke o hon alo hon wona enu wo ke bo wa wo e gama shem ka ba fe ba logoji o baba o machine no ji o ko no okwe Pastor Rovalo go na go yumo na gbe wi emoji kenyu masmo ogba ni ba ni wo sofo no pa ni ji Reverend Abelness bit banafo ni ji fire camp asafo efen onupa ni kana ni ji woche e form ogbijun ni wo han le afi alo wo han le mi she form ogbijun ni di happy birthday wo ke nyomo ajole ke hanu chumo papa ni itwon ye nuncho manche yililemni ke hasusu makpomo ke bi chosemo na ka no manga fire camp colleague on branch bi fen ke midenche mi fatalo Mrs. Rebecca Ato nyomo ajole akedane ye jeme ke hami and she has been a wonderful mother njeba ke wangale nyomo ajo insolo ke wokolo efen no ngami Mrs. Ruby aike ne ke chufa ene fe ni ana kejo drug dealer sango ni ji black market achong gbe papa no kana eja ke kote Dr. Fonyo no tombe ni Pastor Derick ato yo kolibu emineke npa nsia keshi mboku weke ba nye teshin ba
ni ga eba pharmacy kolebu emi ehia tufane ahale ni taflache doctor fonyo e prescribe kule akeshi eba ni bahi Wanake system e corrupt wo BFA be system e corrupt awon ake me ko meye ni ele ake tufane e ko meni e ba hia ila chene she ba ngma ke ya no ai 10 pieces keba keke ko mi egbonbo itan na enwe ngbe chon black market oni mama hun yue amo ameye jeme she me ko me hun ye ni they have license ni agbele chemical shop agbele pharmacies ni ame hun ne ken chofan gbo yin no kokwe money ba le ba chofan na ke me na no ni ka afi sha ke ni le hun eta o shika self economic fa dwemo ke adwemo yesuwe shika sumo ke shika ta mo ye wo ekwa fite mo ne ba fite mo she ba hon ale pepepe wo de black market e unpe jo ndo hu ye jeme shi isani wo hingbe aya efi ni ne kecho fine efi ame shele cocaine nakai oko benkelen bo shele o chinse dane ba tumo na no o isani ma onu pa me ngba aya mi ojogba efi ko ni chofane ko chon isani hingbe aya jeme yo isani hingbe aya jeme benakan bi mo le wona ben ko o blast ani na mi wa jake ehia bi jake shin oblaye ko oblaye woji ma mi chon hewale kaji wa ko ni ba yin ni wo ken ne ken chumo ne ba ogbe na lo kwa fo hia ke no wa chun be won poto ma yin hewale ko be ma mi don BFA be so mi to onu wo kwe akeshin te efi oteni ne ke tufan gboyin ne igba manoya na shi BFAB kan ma small meno chie wo ba chano wo Pastor Derick Arthur ke Pastor Jonathan Kofi o wa madabo shi madanye shi wa ake menenye ke we ba ye be o machine no wo you are done majo technical engineer ko be ni lai wo ke nyumo ajole o ojogba be Mrs Ruby mu ke nganye fe Mrs Ruby ele ena nyepo to be ni chonye e ke be fe be ni wo baba UK ele emewo en wo ba na ni wo ke wo incho ba fon kometo ele wo be na ba ke fe sa cho me ka skin ke amai shi wo baje ice cake bomo o one skin ke wa freeze nakai Yo, best go Mashi Radio, okay, when it comes live from the heart of the city. But Gamashi and Waje, was we? Ke wo ni fame, was we? Ke wo he wale no ke banye here dark daji. Won to ni wo ye emu. No dromo na wana ne ke medium na ni wo ba banye here dark da few. Ni gbe adidon ke pe ogbe tuwe. Won wo ke na kanu wa banye gbe no few. Wo ye akeshi mokwe na lo mokokwe ken moko na mokonkwe ibi ba she no ba na ke onuchumo no je shishin efe mini nuchumo ko pa ya ke cho ni wo ye nuncho wi akeshi e ba chombo cho ni wo ye nunabu ni ke obon pastor wani wan ka obon fruit na kan oyibi na kan ni ke obon wo abache ya uni nakai ochogbo nakai o se na mo baba o nakai well Mrs Rubia you get see you all next week ma nyingo awa boni bu dane ko ba ye bi o machine shikomi ko ke mini o ba da me ni wa woni amepian go se dane no wo ke ni fe mo ba nyegbe no ni ji Janice Pizza ke the gym boxing and fitness gym agbena the gym bar and restaurant and she mi ton work we mo komeko afuna mi ton work about housing last comment ni o wa fi no wa gbina ne ken housing we mo ne if na agba mi na ke kan me petrol no pe no fe no etenwe rental and state housing work we ne ken she is a big topic so next time next time okay bo wa kwa bi no wa fi wo kenya nu wo don wo ke mi ni ape ekun ye o machine no o wa nga wo che ni ji ni gonti ajo atukpa man cheke na ode adinku ni ji anyama nye kenklemo ke wo che ni ji ni ahene la ni leji CEO of
Gadangbe business opportunity ya Facebook obanyo join the page ko na agbako obanyo ke fonjen aba wabo dienche alo ko ayegbecho moko aba chonbo ni bo ochono ni bo okenye oye ohe skome ko ngbeji ni Tettehh Lartey be o machine no wa pe ni ji o machine radio ke o machine online radio okenye radon ke nu oye ba pe o skome ko shidaya in technical producer ni ji ni lai nke ora don ake oba one watch chonye fe for be kenye nu we don okay mini akpe